Da li vas muče noćna znojenja? Probudite se potpuno mokri ili se znojite samo na određenim delovima tela? Koja je duhovna poruka noćnog znojenja? Noćno znojenje je zapravo duhovno čišćenje vaše energije. Podizanjem temperature podiže se temperatura tela, sve ubrzano radi i čisteći ne samo duhovno, nego i fizičko telo i od mentalnih i od fizičkih toksina, vaše telo ozdravljuje, oslobađa se, postaje jače, imunitet bolje radi i sve dolazi na svoje mesto. Nemojte da se brinete ako vam se dešava noćno znojenje. Znajte da je to deo prirodnog procesa u kojem se vaše telo oslobađa svega onoga što mu više nije potrebno. Važno je da primetite da ako se to dešava duži vremenski period, da probate da nađete paralelu između toga kako ste se osjećali pre nego što ste krenuli na spavanje. Šta ste radili pre nego što ste krenuli na spavanje? Da li ste bili u miru sa sobom, porazgovarali sa svojim telom ili ste gledali neke uzbudljive filmove ili serije na televiziji koje su vas možda malo psihički uzdrmale? Šta ste jeli i u koje vreme ste jeli pre vašeg spavanja? Počnite da beležite šta vam se događa. Kada se ne osjećate dobro, kada su ta noćna znojanja jača, pa ćete početi da uviđate neki obrazac između toga. Kad ste jeli, šta ste jeli, kada ste gledali, šta ste radili, kako ste se osjećali i da li ste se onda u toku noći preznojavali. Pa ćete onda i tu početi da uviđate nešto što bi možda moglo da se ukloni, neka možda stara navika koja vam više nije potrebna, a vaše mudro telo vas lepo upozorava da vam to više nije potrebno. I da možete da lako uz malo vežbe, malo svesnosti, malo svesnog disanja, lepo porazgovarate sa svojim telom i dođete do onakvog bića kakvo ste predviđeni da budete. Jer sada u nekim zrelim godinama možete stvarno da budete moćni, možete da kreirate život onako kako želite da ga kreirate. Lična motivacija kojom se bavim, to je moja metoda, nazvala sam je lična motivacija, mogla je da se zove i lična vizualizacija ili lična molitva, kako god, je zapravo velika pomoć ako ne možete sami da se skoncentrišete i barem 2 puta u toku dana zamislite svoje telo kao zdravo, da svi organi dobro rade, da sve dobro funkcioniše i da malo porazgovarate sa svojim telom. Ako to ne umete sami, onda mogu da snimim ličnu motivaciju za vas. Ali i pre toga svakako svesno disanje i lepa komunikacija sa svojim telom mogu da vam donesu mnoge odgovore i da mnogo brže, jednostavnije i lakše postanete ono što možete da postanete. A možete da postanete izuzetno moćna osoba koja kreira svoj život i uživa u njemu.